Прямо и круто. Рамите много. Sretno!
ima unutra. Samo ste blizu jako, ja pa mislim, ne mislim. Ajde, sam ti te rekao, se blizu. Nije navesti u frizuru. Brže. Još dalje, tamo. Nemojte nešto dobro, nemojte sve nam životski ne možete. Režni koji smo čovjeki. Samo stavila 3 kuće, ništa sam dobila. 29 godine Ja sam na iznos Ajde 72. Ja bih kukala, ne se smijem.
Svaka treća žena u Srbiji trpi fizičko nasilje. Zaustavite nasilje u porodici. Neka svaka kuća bude sigurna. Kancelarija humanitarne organizacije ADRA, koja se nalazi u call centru zgradi Paraćinske opštinske uprave, za samo 3 dana primila je veliki broj upitnika koje su popunili poplavljeni građani. Asistent na projektu Petar Jeknić apeluje na građane da odgovore na sva pitanja iz upitnika. Do današnjeg dana 449 osoba se prijavilo. Novice iz Adakarske ulice, kome je kuća potpuno poplavljena, a on se sa suprugom i ćerkom jedva izvukao u posljednjem trenutku, priča o tome kada mu je bilo najteže i šta ga je najviše pogodilo. Najteže mi je bilo kad sam video da se kuća plavi, ali sam imao tako hrabrosti da sam rekao samo supruzi i ćerki, odnosno gotovo, poplavljeno je, spašavaj živu glavu. Kad smo se okupili ovako, nas ovde, mislim da nas ima 10. I kada je on svako pričao svoju priču, ljudi se otvaraju, to je neko kao druženje i to je kod mene izazvalo ipak jedno spokojstvo da neko misli o nama. Sigurno da nam pomogne to da se bolje osjećamo, da ne mislimo više na poplavu, jer je to izgleda ipak najveći cilj, šta je bilo, poplavljeno, nema povratka. Stvarno se zahvaljujem ljudima, jer oni to rade kao da su tu s nama živeli. I oni nam sad ulivaju neku nadu da se mi oporavimo i ja bih apelovao na još neke ljude koji nisu hteli da dođu, da vide šta je to.
جنوب صربيا، منطقة اسمها بريشف، اوكي؟ على حدود مع مسيدونيا. من بعد منها حتاخدوا قطار او باص شوي، بعدين حيرجعوا يفتحوا الابواب وتطلعوا عليهم، بس شوي مرة خلاص. قولي ماما مصاري، ماما استنى جامي ورا ما عم تسافر شيء. لا يعني اكل هي I need to hear her back. دايما بدك تبرميها على ظهرها حياتي، بدها تسمع من ظهرها. ليكي بتعرفي انه هيدا اللون بحبه كثير انا؟ سكتت يا حبيبي انت، نحن بنحبك كثير بنحبك. One day, really, that entire refugee waves will stop, and then that's it. The party is over, and we have to go home, and we have to go back to ourselves. But the main question would be, are we really able to go back to our lives? Did we lose ourselves? Where are we now? What will happen when this really party is over and it's 5 o'clock in the morning and you're dragging yourself drunk and high and on the street? What's going to happen? Which house is going to take you there? Which heart is going to open to you? How can you stand on your feet? After you lost everything, really totally you lost everything. That's it. You start with the love, and you start with love, and you start with, you can do everything, you can even move mountains, you can change things, you can give love unconditionally, and you can give compassion unconditionally, you can make people stand on their feet, you can give positivity to everyone around. Everyone is equal, everyone is fine, everyone is good, everyone is lovely. But this is not reality, you know. You can fool yourself 100 of times, but at the end you're just face to face with the negativity of life. You're just face to face with the evil that's everywhere, you know, and just it sucks you. But despite everything, no matter how depressed you are, you cannot stay depressed. You cannot keep upset. You just need to give hope to yourself. That's it.
Igrom sudbine ili spletom okolnosti ostali su bez porodice i kuće. Ja sam došao u tu situaciju zato što mi je i otac, i majka, i brat umro. Počeo sam da pijem. Kad vam umre otac, majka, brat, ostanete sami. Bum. A šta dalje? Nemam pojma. Nit koje povezuje živote ovih ljudi je trauma i tuga. U najtežim trenucima nisu imali oslonac. Smrt majke jednog 16-godišnjaka povukla je na dno. Trčio na autobus da u školu, zaboravio nešto, majka ga je dozivala, okrenuo se i na raskrsnici video svojim očima kako kamion usmrćuje majku. Brinula se sestra o njemu do punoletstva, nakon toga odlazi u veliki grad da nađe nešto. Traži izlaz u narkoticima i u alkoholu i upropastio je to što je ostalo od života. Koleginice jedne organizacije su ga pronašle, smeštaj, hrana, ali vrlo uskoro nije tražio to, već rekao je potrebna mi je majka. I uz psihološku podršku, ljudsku podršku, neki oporavak je krenuo i pitanje koje se postavlja, ko je kriv za to? Nema uvek krivca, ali da bi ustali sa dna umesto osude potrebna je ispružena ruka. Da se okupaju, dobiju čistu garderobu, lekarsku pomoć. Pružamo usluge psihološkog savjetovanja s obzirom da veliki broj ljudi sa kojima radimo posledično zbog života na ulici suočava se sa težim problemima mentalnog zdravlja. Nije lako ni da ljudi u beskućištu uđu u prihvatilište s obzirom da je potrebno ostvariti tu nekoliko preduslova, a to je izveštaj psihijatra, osoba mora da ima prijavljeno prebivalište, da bi uopšte nadležni centar za socijalni rad mogao da postupa. Od sigurnog porodičnog doma do beskućništva može da nas deli jedan korak. Razvod, gubitak stana zbog dugova, gubitak porodice. I na kraju samo da nam kažete, kako ste se odlučili? I vi ste teolog, je li to uticalo na ta dobročinstva? Kako drugačije? Pa to je kao neka liga moćnih onih džentlmena, onaj film. Dakle, bio sam ja s te strane, onako malo, upao sam u tu priču kao teolog. Socijalni radnici, psiholozi, antropolozi, sve njih imamo u ekipi. Kao neke Ujedinjene nacije. U ekipi. Pa da, i moralo je tako da se izmiksa. Prosto kad zapne sa novcem, sad nas Evropska unija podržava, austrijska vlada, ali neretko dođe u tu situaciju, tako da tad možda je praktično ova moja molitva Bogu bude... I ljudi kažu, izgleda ima nešto u tome, pošto imamo već kontinuitet 8 godina. Ako sad govorimo u kontekstu Božića, bit će nam puna usta Božića i onima kojima je bitan Božić, koliko ja razumem Božić, poruka Božića je zapravo da je neko ko nije morao da se bavi našim mukama, postao čovek, rekao je tiče me se vaša sudbina, iako nije morala, i uradio je sve što može da se osjećamo podržanima i da nismo sami i da je neko obratio pažnju na nas. Ako je to poruka Božića, kada je Bog i ljudi u pitanju, mislim da je vrlo premenjena poruka te priče, te poruke, da oni koji su u vlasti, oni koji su građani, koji su u realnom sektoru, biznis sektoru, ne treba da kažu ne tiče me se, jer to smo zapravo vi i ja, samo da su malo drugačije životne okolnosti bile. Ukoliko ovaj problem guramo pod tepih,
neko vreme možemo, ali nakon toga u stanu se više neće moći hodati jer će 1000 ljudi biti pod tepihom pa ćemo se saplitati i razbiti nos. Tako da prepoznavanje problema broj 1. Evo videli smo primjer gde i kako i verske kuhinje, tako i humanitarne inicijative imaju veoma važnu ulogu kada je u pitanju pomoći beskućnicima i kako ADRA sarađuje sa njima. Sa svima. Mi smo sami verska organizacija, iako okupljamo ljude svih mogućih opredeljenja. I to je, mislim, po kvalitet. Ja mislim da crkvene verske zajednice imaju važnu ulogu zato što, iskreno, humanitarni rad je nešto što prirodno crkve, verske zajednice rade. Ali bih ohrabrio sve njih da svoj kapacitet i svoj kredibilitet, dakle to što ljudi veruju njih, iskoriste i da konstruktivno sa nadležnima i onima koji donose odluke zapravo u državi ponude prava sistemska rešenja. Zato što ovako izgleda kao da budemo iskreni, kao da se krpi krvarenje sa ove strane, a novo krvarenje se dešava sve vreme. Mi, recimo, kao jedna organizacija, kvartalno oko 30 novih ljudi pronađemo, sve više mladih do 30 godina. Sve više ljudi, ako mogu da budem direktan, koji su imali priče poput mene ili vaše. Dakle, bili u medijima, bili su direktori nekih firmi. Na kraju, zbog strašnog sticaja okolnosti, su upali u celu priču. To se može sprečiti. I verske organizacije po meni treba da budu pametni, konstruktivni partneri i državi i civilnom društvu, ostalom, sekularnom, kako bismo našli pametna rešenja, jer je moguće njih naći čak i u ovoj situaciji koja nije laka u našoj zemlji.